Današnji skupštinski dan, prekidan čestim pauzama, poslanici su proveli u utvrđivanju i dopunama skupštinskog dnevnog reda. Iako se utvrđivao dnevni red, nije manjkalo polemika, pa se često kroz procedure vodila rasprava koja nije imala mnogo dodirnih tačaka sa skupštinskim dnevnim redom. Utvrđivanje dnevnog reda novog skupštinskog zasjedanja počelo je predloženim izmjenama i dopunama zakona koji se tiču fer i slobodnih izbora, čije je izmjene predložio Demokratski front. Radilo se o izmjenama i dopunama zakona o registrima boravišta i prebivališta, zakona o državljanstvu, biračkim spiskovima i izboru odbornika i poslanika, koje su zajedno obrazlagali poslanici Milutin Đukanović i Branka Bošnjak. Tražimo da se uvede otisak prsta, jer kao što svi znamo, Demokratska partija socijalista je prepoznata kao kriminalna organizacija koja se bavi sa državnog nivoa izradom falsifikovanih dokumenata. Njihovi su predlozi odbijeni. U DF-u nisu ni sumnjali da će biti tako, jer prema njihovom mišljenju nikom ko sada čini vladu nije interesni zakon, ni fer i slobodni izbori. Ne postoji nijedan optužni predlog, niti pravosnažna presuda protiv Demokratske partije socijalista, gdje se pominje ime Demokratske partije socijalista. Gospodin Đukanović u svom maniru pokušava prije svega da, ako se odbiju njegovi predlozi, da spočitava poslanicima da onako kako su se izjasnili, da i na taj način kritikuje. Kako se atmosfera usijavala, logično je bilo da predsjednik parlamenta da pauzu. Nastavljeno je sat kasnije predlogom rezolucije o rečniku Nika Đeljošaja, što je dovelo do poznate rasprave o kvalifikacijama rada akademije i redakcijskog tima rečnika. Sa gnušanje odbija svaku kvalifikaciju prema članovima te akademije u stručnom i ljudskom smislu. A da su napravili grešku, sami su je priznali i rekli da će popraviti. Skupština ipak prihvatila da raspravlja o rezoluciji, ali i o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o medijima koje je predložio poslanik Dritan Abazović, a iz svojih razloga podržao i Demokratski front. Potom je poslanik Force Gencin Imanbegu predložio izmjene i dopune zakona o javnom redu i miru, ali i zahvalio poslanicima Skupštine na činjenici da su spasili jednu ženu od spaljivanja. Biću malo sarkastičan, jer mislim da smo spriječili jednu gospođu da se samo zapali na trgu i mislim da je naša odgovornost kao poslanika da to spriječimo. Vi znate da oko te debate je bilo dosta riječi i unutar i mislim da svi koji su glasali za to su dobro učinili za našu javnu scenu. Ko je, kako i zašto spašen nije bilo jasno poslaniku DF-a Milanu Kneževiću, koji je na tu temu tražio pojašnjenja koja su pojela gotovo sat rada parlamenta. Ja sam sad potpuno zbunjen, gospodine Pajoviću, o čemu mi sad glasamo? Da li mi glasamo da se neko ne spali ili glasamo da nekoga ugasimo prije nego što bude krenuo da se zapali? Znači, meni je stvarno potrebno da to pojasnim. Izmjene koje je Imanbegu predložio ticale su se upotrebe zastava drugih država na teritoriji Crne Gore i nijesu dobile podršku poslanika. Na nastupi Milana Kneževića izazvale su oštru reakciju liberala Andrije Popovića. To nikad nije postojalo u ovom obimu u plenumu, bar se ja ne sjećam. Dakle, naročito poslanik Knežević sad će tražiti kaznenu repliku i dajte mu, kad nas već maltretira 2 sata, kad nas maltretira danima, mjesecima, na veoma simpatičan način, moram priznati. Neka nastavi noćas do ponoći. Dajte mu do ponoći. Popović je predložio izmjenu i dopunu zakona o državnim praznicima uvođenjem 2 nova, što nije prihvaćeno, pa se potom pristupilo glasanju o dnevnom redu koji je usvojen iz drugog pokušaja.